Bro, bro, ni noma. Hiyo ni noma. I didn't see it coming by the way. Sikuiona hivyo. So, mi kwangu nasema tu imekuwa tu fiti, imekuwa tu sawa. Wakenya tumekuwa watu, Mount Kenya tumekuwa watu, wase wa Olkalau tumekuwa watu sana. Like nimependa. And thanks to our leader, our only Deputy President His Excellency Geoffrey Rigathi Gachagua alitoa ama aliambia watu mkubali kuheshimu rais wetu kwa sababu amekuja, tumpe respect inayofaa, aongee aende. Na hivyo tu ndo wamefanya. Wakenya wamefanya exactly as Rigathi Gachagua said. That tells you Gachagua ni mtu anasikizwa. So huyo ni kiongozi anasikizwa. Saa hii hakuna mtu mwingine anasikizwa vile Gachagua anasikizwa. Mount Kenya that is. Na si Mount Kenya peke yake, Kenya mzima. This guy hapana. So hapo at least mumeonyesha nyinyi watu sana. Nimependa, nimefurahia sana. Tuendelee tu hivyo. Basi tutigetekele nyumba ya mubi kũrangarangwo tondu tutihakagwo macuru. Tuthii na mbere uguo tuthiete, tukinyire hau tukinyeire. Mwangenia Gachagua ni wangenia, umuthi ni wangenia, na umuthi watuma jigue nginya nie yani urwaigua nginya tongithie njaga ndaigua ta ingi ni watuma ngene ni undu wa kuonania ucamba na urume ati maundu maria ukoretwo ukiariria ngari iguru mithabara-ini ndwaragia tondu president ekuraihu ati one haha ni ukumwira uma. Ucio niguo ndu uria weka, wamwira face to face, live and direct, amenye athie amenyete, aigue thoni, ainame, arie karamu thimu athake game, no ni eruma hau no ajaka tik na kumuheithia gitio. No wangenia muno, na no nginya bado njuge ni ndatuika disappointed ni mundu ugwitwo president tondu arero ni metho barabarana ugitwirira ndiri yaku, barabarana ugitwirira ndithondeketwo, barabarana ona contractor matire moka, no nake aheo kanya ga kurugama ri arugama kwiranira ciiraniro ingi ati ona he bara ingi ndona na riu we ona ni ngumuthondekera. Yani eranira bara ingi nyingi nginya gukira iria raninde. No njuge hau ni a disappoint few, but kwiragwo atiriri ndiakagwo ta ya wakini no ni iyagwo murathire. Kindu kimwe nguga, hakwaria ni aria wega, no kai ni akimenya ground ndiri nake ona hanini, ona hagacineni ndiri nake hata haiko na yeye. Then kuna huyu jamaa sasa Ekebona Edung'ani. Huyu jamaa anaitwa Dedan Kimathi. Ndiramuoyo uguo metho ndirakuoyo uguo, yani nindakumenya na njira ingi. So nidona mlima tuko imara na tunazidi kusonga na hatujari. By the way, hata hao vikarago wa rais wakienda kututusi huko, wakitusi Gachagua ama metho, hatujari. Au mabloggers, sijui ni mabloga taro nidona mundu ugwitwo etagwo atia, ona ni ariganire tondu ni mundu uguo giko gatumi. Okay, mutumia uyu wa githunguri gathoni wa mucoba akiuga ati eriko akiruga cai uria Gachagua makanyuanira agiuka handshake, kanirwo akomera rota ringi
wa mucoberwo nĩ mũndũ mũgĩ akome arote. Tondũ ũcio nĩ mũtumia werigirwo, yani ũruona mũtumia ũtemenyaga wethe ona ndiũka hihi wa mucoba nĩ wena mĩaka igana, ndigwĩciria, ngwĩciria memory yake nĩ yatharũkire biũ. So ũcio nĩ ariganĩrwo, ithuĩ twĩ sawa na twĩ sawa, kĩrĩma tũkinyĩte, tuko sawa na tunakanyangia hapo hapo. Mlima imeteleza, nitelezi weka mate nitelezi kama nyoka pangoni. Hivyo ndo tuko sasa, so tukanyangie tu hapo hapo, mambo iko sawa. Kolwele iko sawa kabisa, tukanyangie hapo hapo. Msumari pigilia kwa kidonda, hurira hau kironda-inĩ muigua ka theca biũ. Hau niho tũrĩ, tũtiragũagũa, wamenya kĩara nĩ kĩu kĩmwe, kidole ni moja.